Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa mu cyegeranyo gishya cyiswe sinari bwabo ari imirambo myinshi nk'iyi cyasohotse kuwa kabiri. Umuryango wa Amnesty International uharanira uburenganzira bwa muntu wavuze ko umutwe wa ADF ufitanye isano n'umutwe w'itereta ya Kisilamu wishe abantu magana n'amagana ukanashimuta benshi hagati ya 23 n'imezi 25. Abashakashatsi basuzumye ibitero byabereye mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru bavuga ko imidugudu myinshi yatewe, abasivile bakicwa, amazu agatwikwa n'ibigo nderabuzima bikangizwa. Amnesty yavuze ko abagabo, abagore n'abana bashimutswe benshi bagatirwa gukora imirimo y'agahato, gushyingirwa ku ngufu cyangwa se kujyanwa ku rugamba. Abacitse ku icumu kandi bavuga ko bakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gufatwa ku ngufu no gushyira abana mu gisirikare ngo bajye kurwana. Icyo cyegeranyo kigaragaza by'umwihariko igikorwa cyabaye muri Nzeri mu mwaka ushize, abasivile 30 biciwe mu gace ka Noyo. Amnesty yavuze ko bwinshi n'ubukana bw'ibi bitero bingana n'ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasiye ku muntu, bikangiza bikomeye ubuzima bw'abaturage no gutuma ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bahunga. Umunyamabanga mukuru w'uwo muryango Agnes Karamari avuga ko amahanga adakwiye kwirengagiza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, asaba ko abasivile barindwa neza kandi ababikoze bakabihanirwa. Kuva mu gushyingo kwa 2021 ingabo za Kongo Kinshasa n'iza Uganda zatangiye igikorwa cya gisirikare gihuriyeho cyiswe Operation Shuja kigamije guca intege umutwe wa ADF. Ibyo bihugu byombi bivuga ko byasenye ibindiro by'ingenzi by'uwo mutwe ndetse bikica abarwanyi benshi, ariko basenguza n'imiryango itegamiye kuri leta baburira ko uwo mutwe wimukiye mu tundi turere harimo intara Hotiwere iri hafi y'umupaka wa Sudani y'Epfo. Bizagereje kubaza leta ya Kongo icyo bivugaho, ariko kugeza ubu nta gisubizo kiraboneka. Mabwire kandi ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye mu ishyaka UDPS riri ku butegetsi yasabye President Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyiriraho Joseph Kabila Kabange impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi. Ni amakuru yemejwe n'umunyamabanga mukuru w'iriya shyaka Augustin Kabuya mu rugendo rwateguwe na ririya shyaka kuwa mbere tariki enye Gicurasi Kinshasa. Ni urugendo rwiswe rwo gushyigikira ibihano Amerika iheruka gufatira Joseph Kabila. Kabuya yavuze ko ubusabe bwa Kinshasa kuri Amerika bwatanzwe n'ishyaka ayoboye biciye mu rwandiko ryashyikirije ambasade ya Amerika i Kinshasa. Yavuze ko nyuma y'ibintu byafatiwe Kabila, iri shyaka byabaye ngombwa ko ritegura imyigaragambyo igamije kugaragariza amahanga ko rishyigikiye icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati imyigaragambyo twakoze twanasabye ubuyobozi bwa Amerika by'umwihariko President Trump kureba niba ubuyobozi bw'icyo gihugu bwatanga impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi Joseph Kabila. Ku itariki ya 30 Mata nibwo urwego rushinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu rwego rushinzwe kugenzura imitungo y'abanyamahanga rwatangaje ko rwafata ibihano Kabila Kabange wategetse Kongo Kinshasa kuva 2001 kugeza 2019. Byari nyuma yo kumushinja gushyigikira umutwe wa Mouvement de Ventura Marse no kuvuga Ventura n'ihoro rya Alliance Fleuve Congo byombi bifatanye isano n'intambara imaze igihe n'ubusezo bwa Kongo Kinshasa. Kabila yamaganye ibyo bihano agaragaza ko byashingiye ku birego bitagira gihamya ashinjwa na leta ya Kongo Kinshasa. Hagati aho umutwe wa Ventura washinje igisirikare cya leta ya Kongo kugaba ibitero by'ubukana burenze gikoresheje za drone mu duce dutuwe n'abaturage irumbishi muri teritwari ya Kare mu Majyepfo kuwa mbere. Ibirego bya Ventura bikurikiye ibyo yatangaje ku cyumweru ko kuri uwo munsi abarwana ku ruhande rwa leta nabwo barashe ku gace ka Rumbishi kandi bakica cyangwa se bakanakomeretsa inka zirenga 50 irishoga muri teritwari ya Masisi aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri ibyo bikorwa uruhande rwa Ventura rushinjwa leta ya Kinshasa kutubariza amasezerano yo guhagarika imirwano, ibyo Kinshasa yakomeje guhakana. Jacques Kongoro umujyanama wa President yabwiye bisigabuza umuryango kwa mbere ko uruhande rwa leta atari rwo ruhonyora amasezerano y'agayange. Kongoro yavuze ati niba bakoresha amadolari y'u Rwanda mu kuturasa bagahita babeshya ngo nitwe twarashe. Mu itangazo rensukanye ko yavuze ko ibitero byo kuwa mbere byivaje indege za drone za CH4 byangije ibintu byinshi kandi bigateza guhunga ko abaturage benshi b'abasivile. Mu mezi yashize igisirikare cya leta cyatangaje ko kigomba kurengera abasivile no kwisubiza ibice bigenzurwa mu Ventura. Uruhande rwa Ventura ruvuga ko rwemeje kurengera abaturage b'abasivile aho rugenzura. Irimo kuba mu gihe mu kwezi gushize i Montreal mu Busuwisi intumwa z'impande zombi zongeye kumvikana ku buryo bwo kugenzura agayange no guhanahana imfungwa. Kanyuka hamagarira abanyagihugu ndetse n'umuryango mpuzamahanga kwamagana ibitero byibasira abasivile. Ati mu gihe hakomeje kugaragarira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi byisubiramo byo kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara, umutwe wa Ventura hamagarira abanyagihugu n'umuryango mpuzamahanga kwemera byuzuye ko ihohoterwa rikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ikindi ni ukumva ko ufite inshingano ikomeye yo kurinda no kurengera abaturage bagabwa ibitero ku bushake n'ingabo za leta ya Kinshasa. Umutwe wa Ventura ukomeza uvuga ko wifatanije n'abaturage ukanashimangira ko yemeje kubarinda no kubacungira umutekano uko bishoboka kose. Ibyo biravuga mu gihe impande zombi zihanganye zibura mu biganiro bitandukanye mu rwego rwo gushakisha uko intambara yahagarara, gusa ntibikunze kugira icyo bigeraho kigaragara. Muri Mata umwaka ushize leta ya Kongo Kinshasa n'umutwe wa Ventura bemereje kuba bahagaritse imirwano nyuma y'ibiganiro byo kubwizanya ukuri kandi byubaka byabereye ku buhuza bw'igihugu cya Qatar. Mu itangazo ryasohotse icyo gihe leta ya Kongo na Ventura bavuga ko bongeye gushimangira guhagarika imirwano no kureka bidasubirwaho imvugo iyo yose y'urwango niyo gutera ubwoba. Ibi bitero bikomeza kwisukiranya kandi bije mu gihe kuva ku itariki 13 kugeza 17 mu Mata
mwaka intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'izero ry'FCM Ventura zari mu biganiro by'amahoro mu Suwisi nabwo umuhuza yari Katari. Mu itangazo ryasohoye nyuma y'ibyo biganiro impande zombi zavuze ko zifuza gukomeza intambwe imaze guterwa no kubakira ku byagezweho ku masezerano ajyanye no kugeza ubutabazi ku baturage no kubarindira uburenganzira imbere y'amategeko. Iryo tangazo ryavuga ko buri ruhande ruzashyikiriza abahuza muri ibyo biganiro imigambi ifatika izifashishwa mu gukomeza iyi nzira y'amahoro. Gusa nyuma y'ibiganiro n'ibindi byayibanjirije na n'ubu nta mahoro araboneka muri Burasirazuba bwa Kongo. Intambara mu Burasirazuba bwa Kongo yongeye kwaduka mu mpera za 2021 umutwe wa FCM Ventura ugenda wigarura uduce dutandukanye turi mu mujyi wa Goma, wa Uvira ndetse n'ahandi. Muri uyu mujyi mabwire ko Colonel Rugabo Fidele uri mu basirikare bakuru umutwe wa Twirwaneho wiyemeje kurengera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge yteguje ko n'abagenzi biteguye gutabara u Rwanda mu gihe rwarutewe n'ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare ukunze kumvikana avugira uriya mutwe yabitangaje mu kiganiro kugira umuyoboro wa YouTube witwa Murenge TV. Ni nyuma y'amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi iza leta ya Kongo umutwe wa FDL n'abarwanyi ba Zalendo baba bakomeje gushaka ko bigarura agace ka Minembwe gaherereye mu musozi miremire yo mu ntara y'Kivu Majyepfo kugira ngo bakagira ibindiro bikuru bazifashisha mu gutera u Rwanda. Rugabo yakuriye inzira ku murima ziriya ngabo azibira ko zitazigira na rimwe zikandagiza ikirenge muri Minembwe. Uyu musirikare yavuze ko bitumvikana ko Burundi bwashaka kwibashisha Minembwe ngo butere u Rwanda mu gihe bwakabaye bwifashije agace ka Cibitoke gaherereye muri metero nke uvuye ku butaka bwarwo. Colonel Rugabo kandi rero ko mu gihe u Rwanda rwarutewe Twirwaneho witeguye kohereza brigade y'ingabo zayo zihariye zikarutabara. Ati twebwe ntituzaremera ko u Rwanda ruterwa, Twirwaneho ntituzemera ko u Rwanda ruterwa. Na kurahiye Fandese Matama azashyiraho brigade yihariye tuzatabara. Umunsi bazavuga ngo sasu rya mbere ryarashwe brigade tuzayishyira standby izaguruka kandi tuzatabara. Rugabo yavuze ko ntacyo u Rwanda rutakoreye abanyamurenge ku buryo rwaterwa n'abagambiriye kongera kurukuramo jenoside hanyuma ngo baceceke. Yavuze ko FARDC ingabo z'u Burundi nabo bakorana bazarasa u Rwanda nabo Twirwaneho izabarasa mu mugongo. Ati bazarasa tubarase mu mugongo ndakoreye kandi nkubwije ukuri ko tuzashyira brigade yihariye standby tuzabatabara. Hariya mu Rwanda tuhafite abantu, tuhafite ababyeyi, hari abantu benshi batuye mu Rwanda bakorera ibikorwa, ntituzemera ko mu bisenya tuzabarasa ndakurahiye. Yunzemo ati nubwo afande nyakubahwa Kagame atadutumaho tuzijyana. Ngaho u Rwanda ukuntu rumaze kwiyubaka ngo interahamwe na Ndayishimiye barahagurutse bagiye kurutera n'abantu bacu bariyo tuzijyana. Bariya abantu bacu bari mu Rwanda n'abacu tuzarwana. Udafite umuntu azatora igiti azatora ibibuye. Tuzagurukana n'abagore n'abana bacu tubatabare. Colonel Rugabo yashimiye Perezida Paul Kagame ko ari we mukuru w'igihugu wenyine umaze igihe agaragaza akarengane n'ubwicanyi umaze igihe bukorerwa abanyamurenge. Yagaragaje kandi ko u Rwanda nta kintu na kimwe rutaye bariya abanyekongo ku buryo abarutuye mu bayo mu mahoro ikindi bakaba barahawe imirimo abandi benshi bagahabwa za buruse zo kujya mu mahanga. Rugabo yunzemo ko Twirwaneho kubyeje magingo ishobora guhangana n'ibitero by'ingabo za leta no kurinda abatuye muri Minembwe ibikesha ubumenyi bwa gisirikare abarwanyi bayo barimo nabo bwa na Sematama cyo kimwe n'abandi muri mu ngabo za leta ya Kongo nka Lieutenant General Masunzu Pacifique bahawe n'u Rwanda. Ku cyumweru tariki ya Gicurasi abasirikare bari ba FARDC bishe umushoferi wa tagisi mu ishyamba ryegereye Perezi umudugudu uri ku kilometero 18 uvuye ku Isangani mu gace ka Ubundu mu ntara ya Copo. Nyuma yo kutumvikana ku giciro cy'urugendo Saddam Jango w'imyaka 26 y'amavuko basanze yapfuye afite ibikomere by'amasasu mu gatuza nk'uko byatangajwe na mugenzi we utwara tagisi wagaruye umurambo ikisangani. Yavuze ko abasirikare batatwaye moto cyangwa se telefone nk'uko ikinyamakuru Tirisedi cyabyanditse. Ku wa gatandatu Saddam yari avuye Kisangani yicirwa hafi yaho yaragiye. Mbere gato yuko yicwa yatonganye n'abakiriya babiri bari bagaragaje ko badashaka kwishyura amafaranga nk'uko byasobanuye undi mushoferi wa tagisi wavuye aho hantu. Umwe mu basirikare yatawe muri yombi n'abaturage baho nk'uko bigaragara ku mashusho yerekanwe n'umushoferi wa tagisi. Mabwire kandi ko Minisitiri w'Ingabo n'abahoze ari abasirikare muri Kongo Kinshasa Guy Kabombo Muadiamvita yavuze ko iryo FCM Ventura ryashoboye kwinjira mu itumanaho ry'ingabo za leta FARDC rimenya ibyo ziri gutegura ku rugamba. Ubwo Minisitiri Muadiamvita yaganiraga n'abadepite bageze komisiyo ishinzwe igisirikare n'umutekano ku bushobozi bw'igisirikare cy'igihugu yasobanuye ko FCM Ventura ifite itumanaho rihambaye cyane ugereranyije n'ingabo za leta. Ati kubera kuri imbaraga z'itumanaho mu gihe cy'ikoranabuhanga rigezweho ingabo ziri ku rugamba zagize ikibazo cyo kuba umwanzi yarabonaga ubutumwa bwazo bituma ibikorwa bya gisirikare bidashoboka. Umwanzi yubatse itumanaho rifite ibikoresho bihambaye rituma ashobora gutahura ibiganiro biba hagati y'ubuyobozi n'ingabo ziri ku rugamba. Raporo yateguye n'iyi komisiyo ivuga ko Minisitiri Muadiamvita yasobanuriwe bagize ko itumanaho ari ikintu gikomeye mu gisirikare kuko iyo ritagenze neza uburyo urugamba rutegurwamo butagenda neza ibi byatumye FARDC itsindwa kenshi. Minisitiri Muadiamvita yamenyesheje komisiyo ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo leta ya Kongo yaganiriye n'ibihugu by'inshuti kugira ngo FARDC ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bidashobora kwinjirwa mu FCM Ventura. Hanyuma ariko Minisitiri w'ibikorwa remezo muri Kongo Kinshasa Jean Pierre Bemba yahombye intege imaze imyaka 18 iparetse guhimahuzamahanga kineye cya Faro muri Portugal. Bemba yabaye umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro w'Emerise washinjwe gukora ibyaha by'intambara n'iby'abasinyo ku muntu. Muri 2008 ubushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga rw'ibyaha ICC bwasabye ko imitungo yifatirwa mu gihe yakorwaga iperereza. Mu gihe Bemba yarakurikiranwe na ICC we cyangwa se mu muryango we ntibari bemerewe gukura indege yo mu bwoko bwa Boeing 777 muri Portugal ariko ubwo yagirwaga umwe muri Kamena 2018 yasabaga kuyicyura nubwo atabikoze. Mu ntangiriro za
Werurwe uyu mwaka urwego rwa Portugal rushinzwe indege za gisivile rwasabye Bemba gukura indege ku kibuga cya Faro bitarenze iminsi 60 kandi akishyura ikiguzi cya parikingi cy'imyaka 19 cyari hafi miliyoni y'amayero. Abo ku ruhande rwa Bemba ntibumva ko ari ugomba kwishyura ikiguzi cya parikingi y'indege kuko yagizwe umwere. Babona ko ICC yasabye ko idakurwa ku kibuga cya Faro ari ikwiye kwishyura ayo mafaranga yose. Iminsi Bemba yahawe kugira ngo kuri indege ku kibuga cya Faro yamaze kurenga, leta ya Portugal yamaze kuyifatira, afite uburenganzira bwo kuyakura ikaba yanayigurisha muri cyamunara. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunukire muri Tanzania abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan yagaragaje impungenge ku mugambi waganiriweho na Kenya na Uganda wo kubakira hamwe uruganda rutunganya ibitoro mu mujyi wa Tanga mu majyaruguru ya Tanzania. Avuga kwa mbere mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Dar es Salaam aho yari yakiriye Perezida wa Kenya William Ruto, Perezida Samia yavuze ko ategeze amenyeshwa umugambi wo kubaka uruganda rw'ibitoro mu gihugu cye. Yarabaje ati kubera iki Perezida Ruto watangaje uruganda rw'ibitoro itanga utabanje kubiganiraho nanjye. Perezida Ruto ari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 muri Tanzania yemeye ko habaye ukutumvikana kuri icyo kibazo. Agira ati namenyeshejwe ko ayo makuru yerekeye uruganda rw'ibitoro ku kivuko cya Tanga atakiriwe neza. Iyo mbimenya mbere nari gutangaza ko urwo ruganda rwakwakwa i Mombasa kuko kubaka uruganda nk'urwo ari amahirwe akomeye mu bucuruzi no mu iterambere. Uwo mugambi wa Perezida Ruto uje mu gihe akarere ka Afurika y'Iburasirazuba kagikeneye cyane ibikomoka kuri peteroli bitunganijwe uvuye hanze cyane cyane Iburasirazuba bwo hagati. Ibi bituma ku karere gashobora guhungabanywa n'ihagarara ry'ibicuruzwa cyangwa se ihindagurika ry'ibiciro nk'uko byagaragaye ku ngaruka z'intambara hagati ya Amerika na Iran. Mu ijambo yavugiye mu nama yabereye i Nairobi tariki ya 23 Mata aho Perezida Samia yitabiriye, Perezida yaravuze ati tugiye kubaka uruganda duhuriyeho i Tanga kugira ngo rudufashe twese kuko ruzatunganya ibikomoka kuri peteroli biva muri Kongo Kinshasa, muri Kenya, muri Sudani y'Epfo no muri Uganda. Umuherwe wa mbere muri Afurika ariko Dangote wari witabiriye iyo nama yavuze ko nagera ku masezerano n'ubutegetsi bwo muri Afurika y'Iburasirazuba azakora ibishoboka byose kugira ngo uruganda rwubakwe mu myaka 4 cyangwa 5 iri imbere. Nubwo ari izo mpungenge, uruzinduko rwa Ruto rwashimangiye umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Perezida Samia na Perezida Ruto bashyize umukono ku masezerano 8 ajyanye n'ubucuruzi, ingufu zitangiza idukikije, umutekano, ikoranabuhanga, ibikorwa remezo, ubuhinzi, ubukerarugendo ndetse n'indege. Perezida Ruto yanatanze igitekerezo cyo gushyiraho umuyoboro mugari w'ubwikorezi mu karere, asaba ko hategurwa umugambi wo gukora umuhanda wa gari ya moshi uva muri Kenya ukagera mu Burundi unyuze muri Tanzania. Uretse ibikorwa remezo ibihugu byombi byanasinye amasezerano y'ubucuruzi arenga 20 afite agaciro ka $500 z'amadolari y'Amerika ajyanye n'ubukerarugendo, ubuhinzi n'inganda, mu gihe impande zombi zishaka guteza imbere ubufatanye mu bukungu no gukuraho inzitizi z'ubucuruzi zimaze igihe kirekire. Mbabwire kandi ko Perezida wa Kenya William Ruto yongeye gusaba ko ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba byashyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa byuzuye igitekerezo cya One Network Area kigamije kugabanya ibiciro by'itumanaho hagati y'ibihugu no kunoza ihuzanzira mu karere. Yabisabye ku itariki y'inama y'ubucuruzi yahuje Kenya na Tanzania yibera mu kigo mpuzamahanga cy'inama cyitiriwe Julius Nyerere Dar es Salaam. Ruto yashimangiye ko hakenewe guhuza burundu imikorere y'imiyoboro ya telefoni zigendanwa mu karere kugira ngo ikiguzi cyo guhamagara kigabanuke. Ati niteguye kugirana ibiganiro byimbitse ku buryo twashyira mu bikorwa burundu igitekerezo cya One Network Area. Yavuze ko ari intambwe nk'iriya yamaze guterwa ku buryo guhamagara hagati y'ibihugu bimwe na bimwe bifatwa nk'aho ari uguhamagara imbere mu gihugu. Ati nk'uko mubizi guhamagara uyu munsi uvuye muri Kenya ujya muri Uganda no mu Rwanda bifatwa nk'aho uri guhamagara imbere mu gihugu. Icyakora yagaragaje ko hakiri ikibazo cyane cyane ku bijyanye na Tanzania. Atera cyari ikibazo guhamagara muri Tanzania biracyafatwa nk'aho ari mu mahanga. Ati mpuzamahanga ujya hehe? Perezida wa Kenya yongeyeho ko hakenewe ubufatanye bw'abafatanyabikorwa mu karere kugira ngo babe guhuriza imirongo y'itumanaho byuzuye. Umushinga wa One Network Area w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba watangiye hagati ya 2014 na 2015. Uyu mushinga wari ugamije gutuma abakoresha telefone bishyura ibiciro by'imbere mu gihugu ku guhamagara, mu butumwa bugufi na internet igihe bari mu bindi bihugu bigize uwo muryango birimo Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudani y'Epfo na Tanzania. Intego nyamukuru ni uko aka karere kafatwa nk'isoko rimwe ry'itumanaho aho kwakira telefone by'ubuntu kandi kugenderana mu bijyanye n'itumanaho bikoroha. Icyakora nubwo hashize imyaka irenga 10 ikirwa mu bikorwa rero cyatandukanye hagati y'ibihugu, itandukanira mu mategeko agenga itumanaho, imisoro, imiterere y'ibiciro ndetse n'ubushobozi bw'imiyoboro ya telefone bikomeje kuzamura ibiciro. Hari kandi ibihugu bikoresha uburyo bwo kugenzura imiyoboro mpuzamahanga hamwe n'ingamba z'abakora itumanaho zitandukanye, kudahuza neza kw'ingano y'itumanaho hagati y'ibihugu ndetse no gukoresha nabi gahunda yo gukoresha telefone mu mahanga igihe kirekire cyangwa se permanent roaming. Kuri ubu hari gukora ibishoboka byose ngo ibyo bibazo bikemuke. Banki y'Isi binyuze mu mushinga wa East African Regional Digital Integration Project iri gufasha mu gushyiraho umurongo ngenerwaho uhuza ibiciro n'imikorere y'itumanaho mu karere. Mu byifuzo bikuganirwaho harimo gushyiraho ibipimo ntarengwa ku biciro bya internet ikoreshwa mu gihe uri mu kindi gihugu cyangwa data roaming kikagira no ku madolari 0.005, ni ukuvuga amafaranga 7 kuri megabyte mu rwego rwo kohereza abaturage mu gihe yasifite ikibazo cyo guhamagarana. Ahandi muri Afurika hari intambwe iri guterwa nk'ibihugu byo mu muryango wa SADC birimo Botswana, Malawi, Lesotho, Mozambique, Zambia na Zimbabwe byamaze kugabanya ibiciro by'itumanaho ku majwi, ubutumwa bugufi na internet. Ababikurikirana hafi bavuga ko guhuza byuzuye itumanaho mu muryango wa
murandasi byagabanya ibiciro byo gukora ubucuruzi, bikorohereza abacuruzi bambukiranya imipaka kandi bigateza imbere ishoramari mu bikorwa by'ikoranabuhanga. Minisitiri w'ikoranabuhanga muri Kenya William Kabogo nawe yashimangiye ko iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga rigomba kugera kuri bose kandi ko kunoza itumanaho ari ingenzi cyane mu kugeza serivisi ku baturage benshi.